dangu rikimata bayeti da bata patuama ngarangiango rukuna na pameringu eti la kanal YouTube YKB GKIT dangu na pulong na padihanda la rehiana welingu la buku wasiat na pingina di William Temple nakawunga Yohane nakawudu taylu lamata kambulhaw lupa lamata kambulpito na nabawana tapi manya duta pambada luhong dakawelingu lamiti dangu kita heleli laluri kita pinya nuna lalu nyuta batambuhan ja ya hama amude tahu nama tani mungkuhamuna kuaha mananya pa parai yeti pangbuhangu latamuna Miriam di William Temple yaitu yaka na pandita Anglikan lakal terpuri na paripatevi na kabuku narinamu ya pa na tao nama mahina nahuri pangadang munay William na wanda tanyuta dia pulung ana batatevi marak punya imirian la pamarubu punya la dalu kahaunda la uma niya palumuya na yun na tabagakataka ya dan pabiliti muda la pahabaru kaluaranya dan la pabia baru pabiliti na imiri aku buhaku la tamu na imiri yang kering abu tanjala tanda duya rukuna imiri ana amatuna banarihingu pa la panamu ya na tao na makawan nahori pangadamu na William pada rukuna imiri Allah bahamahada na tao la pintana ya la papangitanmu ya kanadu imiri Allah la pa yahanya bunda bana na baluri la pintana ya ang buanggu la tabu na imiri okari nakarianja na piti wainiara na la pintana ya na dumangu la pakarada punya imiri Allah na mapaitang ya na kuwahana lang bunda bana kala pintana imiri Allah na paonja na karianja dumana la patanara ya bunda bana na palanya kuwana na pintana ya kana peku hambu ang kana pahaman de darudang ang buang ulatam na Miriam di William na pauko na yedu yaka bana parukang kapeku na bunda bana na tau pada ngalanya na kapiwang lupangu dan bulu wa na tau na mapangyatitangu na mangalanya na kapiwang ang buang ulatam na Miriam karit na horilurin dan yuta bunda bana tau na mapawailay karito tanda dunaka bata menundu lai miri Allah ya batu nanu nahuratu ibunang Yohane na panamunya na kabumi kanadu ya kaninjaka dalay karito yuda lupang umabadi pada paluhanya dan hori-luri pautu pada namu ya na amu dapat tahu tunanumbu nyuta tau ng paway parhaya lay Miriam karito lare niya ang umuhagu latamu na Miriam karito na hori na batang namu ya na amu dapat tahu yedu yaka na tanda mandumuna kanadu nyuta bada luhun daka welingu lamyeti kita haleli laluri ladalu batanamu ya na amu dapat tahu yeduka hininda dalama hampila damu hindatan niangu pa la dala kapatang kami upu na laya na pulong na padihanda lari yana ang bumaruang badu na like subscribe damu matawa bata pangalannya na padihanda larehi na yana lang buhada bunda badaka
na tahu nama pawai laimiri dan nama rinju la patada ya imirio parit kanado nyuta bata maranga padulangu la dalu bata buah baru ya na puru na imiri dangu ako buhanda laji kabe matawa kana papurunda way mangolong way maringo welingu laimiri jehu karikus. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.